bakunzi ibiganiro byacu kuri Rwanda Brun TV twongeye kubasuhuza. Nje muri kumwe ne Medali, imbere yacu dufite analyst Kofi iyo nkuru. Mbere yuko dutangira Kofi, nagira ngo usuhuza abantu badukurikiye. Yego. Reka mwese mbasuhuze inshuti zacu, ngira ngo mu masaha ashize make twari kumwe tuganira kuri Kongo n'ibindi Amerika yayivuzeho. Unguro ndakeka none tugiye kubana neza muri espace geopolitique. Mbasuzeraho muri mwese. Reka dukomeze tuganire kuri geopolitique. Twabonye muri Loni ejo bundi haba amatora. Ibihugu byinshi cyane bishyigikira ko intambara ya Israel ndetse na Gaza yahagarara. Ariko Amerika n'abandi bambari bayo bakomeza gushyigikira ko iyo ntambara yakorwa. Kofi nk'umwanaliste, ibyo bintu bivugaho iki kubera icyo Amerika ikomeje gutera inkunga cyane igihugu cya Israel? Ubundi ari amatora yo muri Loni ntakagira ikintu yategaho, kuko baba bagiye kugaragaza uko babyumva kuri no ntambara, ariko nta kintu kiri buhinduke kuri cases Netanyahu arimo, cyangwa se muri no bintu bijyanye na urudemundi. Iyi ntambara ni igikoresho cya Nouvelle Mondiale. So rero iba ari policy, ntago ari proposal bakoze ku buryo uvuga ngo urabahagarika. Muri Loni nanjye nabonye ibihugu 153 bitora ko intambara yahagarara. Ibihugu 10 bitora bivuga ko intambara yakomeza, harimo na Amerika. Noneho ibindi bihugu nka bingahe birifata. So rero iyi ntambara ni policy, ntago ari proposal. Ni policy yo kugwisha Iran muri espace geopolitique. Rero nta wundi muntu wazayihagarika kereka Biden avuze ati Netanyahu intambara yihagarike. Parametre turi kubona ko Iran yasurunye kuza, yanze kuza mu ntambara. Bivuze ngo na kakayiho yuko kuyobora Middle East igasize hasi. Nibwo intambara yarangira. Hano Biden rero yakomeje gutangaza yuko ngo Israel ikomeje gutakarizwa icyizere mu ruhando rw'amahanga no kubera imvura y'amabombe ikomeje gusuka hariya muri Gaza. Ibyo bintu byo ubibona gute? Kandi Biden ari mu bantu bashyigikiye ko intambara idahagarara, akongera akajya no ku ruhande rugaragaza ko Israel na Netanyahu bakomeje gutakarizwa icyizere mu ruhando rw'amahanga. Ibyo byo Kofi ubyumva gute? Ubundi ibyo Biden avuga nibyo koko rwose. Uhita unabibona niyo habaye amatora ya Loni, ubona ko ibihugu byinshi byatevuga ati hagarika intambara. Rero Netanyahu yagiye hari akahita byopoza akavuga ngo ntawe uzamagarika. Mu by'ukuri urumva ko mu ruhando rw'amahanga koko baramwamagana. Ariko none reka turebe abamuha permission ni bande. Umuha permission ni Amerika. Kandi undi nureba abo bandi bose batoye babwiye Netanyahu ngo hagarara. Nundi abo ngabo Amerika yarabakonsoliye. Irabafite muri diplomacy. Umva Netanyahu we ahita nabihenura ko hagati nta kizampagarika, kuko azi ko umuha permission abo ngabo nabo yabakanze nta kintu ashobora kuvuga. Biden rero noneho iyo Amerika ishoje intambara ahantu ntabwo bishaka ko ivugwa muri ibyo bintu ko ariyo nyiri intambara. Niyo mpamvu na Zelensky na Netanyahu ibintu byose bazajya Amerika izajya bavuga ati mwandike ibintu musaba muvuga ko ari help. Tubyohereze as help, ntabwo tubyohereza nkaho ari twe turi kurwana iyo ntambara. Amerika rero irimo iravuga ati Netanyahu yemeye kwidefanda nibyo koko. Hamas yarayibanjije, ariko igabanya umubare w'impfu. Ubwo yica abantu bake kandi ari mu ntambara. Doko abasivile yicaho bagabanuke, ariko intambara ikomeze. Okay. Nibyo ndari ngiye no gukomerezaho. Netanyahu nawe amatora akimara kuba amaze kumushyiraho igitutu. Hari comment yateye kuri ibyo bintu byose bikomeje kumuvugwaho. Anavuga ko rwose bitashoboka ko ahagarika intambara kubera abantu bari kuvuga ngo keretse Hamas atacyumva kiriho. Wowe ibyo bintu nk'umwanaliste ubona Netanyahu aterwa n'iki kwishongora kungana gutyo imbere y'amahanga bamaze gutora ko ahagarika intambara? Ubona biriya bintu bituruka hehe nka Netanyahu gutinyuka kuvuga gutyo kandi abantu bakomeje kumwamagana? Ubundi Netanyahu ngiye kumva nkumva ngo bamugaruye. Yari yaravuye ku minisitiri umva ngo baramugaruye. Nari nzi neza ko bamugaruriye iriya ntambara. Kuko ngewe nari mbizi neza ko Iran nayo ifite akayihaye ko kujya muri centre geopolitique. Ese Iran ushaka kwigwisha hasi urumva udakeneye Israel? None rero Iran iravuga ati
ninereka Biden ko mfite ubushobozi bwo kuyobora Middle East ibyo ngibyo nibyo bizatuma ngera muri centre geopolitique bahita bamuteza Isiraheli. Noneho nureba muri Isiraheli umuntu umenyereye intambara nindi bara ministri bandi bine bari kuza umwavaho ndajyaho ubona bari mu kavuyo babonye ko batazabasha gushotora Iran bagaru umuntu witwa Netanyahu we wahoraga mu ntambara na ba Syria na ba Liban bisanzwe undi na Gaza byo bisanzwe after experience baramugaruye noneho nimba bamugaruye agaruwe nta nubwo ari na Biden wamugaruye cyangwa iki yagaruwe n'abantu b'abademokrate bateza intambara mu isi abo ngabo nta muntu barusha ijambo kuri nose kandi abenshi n'Abisiraheli bano bari ngo abajesuiti bakuru ngo abeminati bakuru ngo wewe ibisikare ba Amerika bakuru ngo abewe World Bank FMI banyire bakuru n'abantu b'abanyayisiraheli bakomeye cyane abo ngabo rero bavuze bati Netanyahu n'umugaruro n'uzabasha gutesha umutwe Iran igabanya karindi none se Netanyahu urumva ari undi muntu akeneye kumva mu matwi niyo mpamvu ari kwishongora ku niyo mpamvu awe arareba akabona abanyapolitiki bari mu myanya n'abantu b'icyuka bara ibyo bari kumubwira niba akavuga ati mwebwe bangaruye barabarenze ibindi murimo n'icyuka uvuga ngo afite ibyo yizeye inyuma bishobora gutuma koko avuga ibyo bintu mbere we afite ibyo yizeye inyuma. Iran nk'uko wari umaze kuyivuga nayo yananiwe kwihangana reka ariko mbivuga ibwira abanyamerika ko bo n'abayishyigikiye cyangwa se bari abambari bayo ngo hari coalition bagiye gukora bakazana amato yabo y'intambara mu nyanja itukura muri Red Sea. Iran yavuze ko Amerika nikora ibyo bintu ngo Iran itazabyihanganira bizayikoraho. Ibona Iran ivugishwa n'iki ibyo bintu cyangwa se kubera iki nayo iba yahagurutse koko ikataka Amerika cyangwa se gasanisha kwishyiraho gasopo yo yizeye iki cyatuma koko ihagarika cyangwa ikabuza amato ya Amerika kuza muri Red Sea. Nukuvuga ngo Amerika irashaka gukora coalition irimo abafaransa, coalition irimo abongereza ndetse n'abanyayisiraheli bisanzwe nyine bakoreza amato y'intambara muri Red Sea. Kugira ngo bagabanya karindi kabarano yitwa Houthis. Kuko Houthis imaze iminsi yenteresa muri Red Sea itangira ibyato by'abanyayisiraheli by'abanyamerika by'ibicuruzwa ikabibombarida. Ro barashaka kukaza umutekano muri Red Sea. Noneho iyo umaze gukontrola Houthis itari gufonksiona noneho Gaza nayo Hamas ntiri gufonksiona Hezbollah nayo barimo barashaka kuntu bayizura nabyo biri ntago birashyuha ariko byaratangiye ubwo urumva ndetse no muri Syria ubona ko Netanyahu wasigaye yongoza kuharasa urumva resulti zose za Iran barimo barazitwarira rimwe. Iran rero irakarika ikavuga ati Amerika nikora ibyo bintu nikomeza ibyo bintu ntago tuzabyihanganira ikizakora niki Iran yibombarida kamite z'abanyamerika ziri muri Iraq Iran hizabishyurira nta kindi neze yakwishyura Amerika gute kundi ntago yapfa kwigeraho yo irasa mu urana nka cyagiye Trump erega iyi ntambara Trump yigeze kuyiprovoka nawe nuko Iran yagize uvuga ngo Trump yarashe umusirikare mukuru wa Iran noneho bashakaga ko Iran yishyura Isiraheli kuko Iran ubundi Iran izi ko cya kintu utisaye ni icyuka izi ko ari Amerika iri hari rero bazi ko rero iri bwishyura Isiraheli noneho akahitavuka ino ntambara mubona Iran yo yavuga ati twebwe turishyura kamilitere zanyu ziri muri Iraq kuko ntago bashakaga ino ntambara kiriya gihe ndoko Iran bayiherekera burya ntago bayishakisha yo rero izabishyura muri kamilitere. Okay, none se Kofi ubona iyi coalition y'ubundi zabirimo bande nk'umubare wabo ku buryo Iran koko yakihandagaza kavuga ko bizagira ingaruka kuri Amerika n'abambari bayo ni bande ubona muri iyi coalition? No kuvuga ngo iyi coalition izabirimo abafaransa izabirimo abongereza izabirimo na Israel ndeko ureba ibihugu n'ubundi nyine byenteresa aho hantu bisanzwe hano abafaransa yusohotse muri Chad ukinjira hariya iki byose na Sudan ya ruguru nundi abafaransa ofete barashaka kuguma batesha umutwe iriya region iyo byegereye Red Sea rero ntago mbega iriya region yabo abongereza na Amerika bo ni igihugu kimwe baruzuzanye Israel ifite kamilitere muri Eritrea izabafasha muri ibyo bintu so urumva rero n'ubundi basanzwe biyenteresa abo ngaho. None se ubundi Kofi kubera iki iyi Amerika n'abambari bayo bashaka kohereza ayo mato y'intambara muri Red Sea ubwo ubundi ubona bagamije iki
cyangwa se inyungu babigiriramo ni izihe zishobora gutuma koko Iran nayo ishaka kubatambamira? ubundi bashobora kuvuga bati tugiye mu rwego rwo kurwanya Houthis, ariko wareba uburyo bahagurutse ukabona bagamije ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo ntabwo Houthis ari ikintu cyagurutse Amerika n'Abafaransa na Israel n'Abongereza icyarimwe, ahubwo ubwo hari ibindi bintu bashaka aho ngaho. Ubwo bashaka no kwigiza amato y'Abarusiya, amato ya Iran asanzwe n'ibindi bintu bashaka gusekiriza aho ngaho, kuzamuka kugera ku bunigo bwa Suez no gukontorora impunzi n'ibiki byose. Noneho amabuye abayibwa muri Ethiopia, amabuye abayibwa muri Congo, amabuye abayibwa muri Sud Sudan, ubwo nayo iyo cano ni haba agomba kunyura. Donc bo barajijisha bavuga ngo ni Houthis kandi ari ibindi bintu. Niyo mpamvu ubona bashaka guhaguruka gutyo. None nk'umwanaliste ubona Iran izakora iki koko Amerika n'abambari bayo nibakomeza kwinangira ntibumve ibyo Iran yasabye bakarangira bohereje ayo mato yabo koko y'intambara? Iran ibona ifite ubushobozi bungana iki koko bwabuza ibyo bihugu kuba ko byakora nk'ibyo ngibyo byari birimo bigambirira gukora? Iran yo ishobora kuzashuka Houthis ikayibwira ati mujye ikaba biraba imisire bya Iran bikomeye cyane, ngo ati namwe mujye byato mujye mubiteraho, kuko Houthis yo n'undi sigaye interesa mu byo kuronshinga ibi misire, cyangwa se bakabombarida ka militaire ya Amerika iri muri hari muri za Djibouti zirahuzuye. Donc bazari ibintu babombarida by'abanyamerika biri around aho ngaho. Naho ntabwo bazatera Amerika, ngira ngo urabizi ko bidashoboka. Ubwo nabo no gushaka uburyo bihimura. Niko bihimura. So Kofi, reka dukomeze. Uyu munsi arandi makuru yagaragaye avuga ko parliament ya Israel yemeje ko biliyoni 8 z'idolari arizo zajya gushyigikira ibikorwa by'intambara ibiri kubariya muri Gaza, muri Palestine. Ese nk'umwanaliste bitewe n'uburyo intambara yapanzwe ubona ari amafaranga atari makeya bitewe n'imbaraga urugamba rufite, cyangwa se uburyo biyemeje kurutsinda n'icyo bibasaba, ubona amafaranga biliyoni 8 z'idolari zaba zihagije kugira ngo Israel koko itsindire intambara yo muri Gaza? Ubundi agira mbwire ko Israel ni bino baba babikoze kugira ngo nabo berekane ko bafite leta ifunctiona, berekane ko intambara ari ya Israel atari y'abandi bantu. Kuko nano namutse wicaye abantu bakabona logistique y'intambara nta kintu uri kwivugaho, ntabwo uri gukonfirma amafaranga, iki bavuga ati bigaragara ko intambara atari yawe. None rero aho ngo bafunctionye, ariko ubundi ntago bije y'intambara igomba kuva muri Israel, kuko ntago aribo banyiri intambara. Intambara igomba gufinanswa n'ikintu bita Amerika. Bazajya wenda bohereza udukoresho twicyuka dusanzwe two kugurira imbuto abasirikare, ko kubagurira amazi, ariko supply chain ya ammunition izajya iva muri Amerika. Rero ntibigukanga ayo ngayo rwose, ayo ngayo nayo kugura amazi y'abasirikare. No kuvuga ngo nubwo ari make ariko ubu nuko yabereke isi ko intambara ya Israel ari no bayifinance. None basora udufaranga nyine twicyuka kuko bazi neza ko banyiri intambara amafaranga barayafite. Rero iyi ntambara ni igikoresho ubundi uvuga ngo Covid, intambara ya Ukraine, intambara ya Israel, zose ni ibintu Amerika iri gukoresha kugira ngo ibakere nouvelle mondiale. Okay. Bije ibyo bintu irahari. Yarateguwe. Irahari. Ubu bazabaroha mu ntambara, we bazabambwa ati jijisha nawe paroma yawe isinye bigaragare ko atari yacu, bigaragare ko ari yawe, mbega ibindi ari help. None Kofi hari n'abakomeje kuvuga yuko Israel yagize amahirwe ikabona ikibuga yageragerezamo intwaro zayo. Kenshi dore ko ibihugu birakora bikabika. None bo babonye ikibuga cy'intambara kugerageza ngo intwaro nshyashya, na makuru ari gucicikana. Wewe nk'umwanaliste ayo makuru yavuga iki? Ese nibyo koko Israel yabonye akanya keza kabari nayo mpamvu idashaka guhagarika intambara, cyangwa nabari kuvuga nyine nk'itangazamakuru bagamije gusebya Israel? Ibyo bavuga nibyo. Iran uvuga ngo Israel bishaka igihe cyose bishaka kwerekana ko irusha intwaro Iran. Rero no muri Gaza ishaka kwa testinga new weapons kugira ngo yereke Iran ko intwaro zihari ziri modernize, ko inganda z'intwaro za Israel zikora. Rero nabyo birashoboka, niyo dimension ibirimo.
yo kwerekana ko ari wowe ugifite intwaro zikaza aho ngaho. Uvuga ngo Israel nayo iri guprofitiramo ikazana intwaro zayo neza cyane, igatestinga n'inshyashya kugira ngo itere ubwoba na Iran, ikanga diversaire. Nuko so Kofi tutarasoza nagira ngo tuvuge gatoya kuri rokote offensive ya Ukraine mu ntambara ikomeje kurwanamo n'Uburusiya yenda gukabakaba imyaka 2. Uri kubona uyu munsi Ukraine bigeze ese intambara hari icyizere cy'uko Ukraine izatsinda cyangwa watubwira? Rokote offensive biba byasohotse noneho hamaze iminsi hasohoka ibintu biri useful, birimo ammunition, birimo help, birimo diplomacy. Ubu ngubu Ukraine nicyo gihugu kigezweho ku isi. Uramutse ushaka hari ikintu ushaka kubaka yizina ushaka kwitwaza Ukraine, mu kuyifasha. Noneho ubona ko na Hongiriya nayo yubakira izina kuri Ukraine ngo yopoza ibintu European Union igomba kuyemerera, n'ikamamara gutyo kubera Ukraine iri kwamamarira mu Hungary. Ubu Ukraine rero isigaye strategique mu bijyanye no kuyubakira izina. Ejo bundi Zelensky yari ari muri Amerika yahuye n'umwami w'isi witwa Biden, ahita amwemerera miliyoni 200 z'amadolari, donc intwaro ziguze ayo mafaranga. Zelensky yazakiranye yombi ndetse ashimira Amerika n'abanyamerika muri rusange bakomeje gufasha Ukraine. Nyamara abapolisi bo bari muri korari bavuga ngo Amerika gufinansa intambara ngo bigiye kuyinanira. Donc nyine kwa kunda Amerika ibaroga muri propaganda kavuga ngo ibintu bigiye kunanira, wowe ukagira ngo ugiye gutsinda intambara ukayigumamo, no mu gitondo kumva bari ku ibintu by'ubufasha kandi babavuga ko bigiye kubananira. Biden kandi yavuze ko ririya shyaka ry'icyuka ry'abarepublicain riba rikupa intwaro bagomba guha Zelensky. Baravuga ati Putin muri kumuha umunsi mukuru muragira ngo yizize Noheli yishimye, ariko leta ya Amerika ntizigera iva kuri Ukraine, tuzaguma kuri Ukraine paka. Nuko nguko yababwiye. Aravuga ati Putin aramutse atsinze Ukraine yaguma ya advancinga imbere. Imbere abajyani imbere avuga nihe? Nubwo ni nka za Polonye. Aho ni muri geophysique. Muri geopolitique kwa advancinga ujya imbere no kujya muri centre geopolitique. Neza kinjiramo neza noneho. Biden nibyo avuga ati yaguma zakadusanga muri centre geopolitique. Kandi icyo badashaka nukazamo. Neza nta nubwo rwose ubundi agomba gukandagiramo, nta nubwo agomba no kurebayo. Niko babibona. Noneho Putin kwa advancinga muri geophysique nuko ibihugu byose byahoze biri muri USS ashyiraho abantu nk'uko uzi Lukashenko ameze. Umuhungu we neza bazajya bamwumvira bakubita inki amenayo ibisasu bya kirimbuzi, akurayo Wagner arukirita dogo gutyo. Yarabigeze nka karima ke. Biden yafurapye uyuriya wayoboraga Polonye kubera iki gutesha umutwe Zelensky. Ejo bundi yari yihaye ibyo bwa ngo Zelensky ntabwo tuzongera kumuha intwaro, ngo Zelensky ngo amakamyo ye ya Green ngo ateza akavuye muri Polonye, donc azura izo silanches. Ba Biden bo bamufurapye bazana undi, donc nyine barobinze inteko ishinga amategeko ya Polonye batora undi. Noneho wahitaza aravuga ngo Polonye tuzubahiriza ibintu byose European Union iproposa ku bintu bijyanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uvuga ngo inkunga n'ibiki byo do n'intwaro babasabye bazabita babyohereza. Batira comment. Zelensky yavuze ko byibura abasirikare 600 ari bo bantu bari kurwana na Putin muri no ntambara, ndetse avuga ko ingabo ze zabaye successful muri Black Sea, kandi ibingibi koko nibyo. Putin yageze gufata Black Sea, aravuga ati nta mato ya Ukraine azongera kunyuramo hano. Nimba bashaka konyirekura bagira ibintu baza tuganire kuri no ntambara. Icyabaye niki? Zelensky bamuha ammunition, bamuha za landmine, bamuha ibiki byose, yongera ibitero muri Black Sea, bashaka amakorodoro mashyashya. Putin donc bamwigizayo. Zelensky yavuze ko byibura abasirikare 600 aribo bantu bari active kuri no ntambara. Ndetse igisirikare cya Ukraine bura Israel na Ukraine biri mu bihugu ku isi bizi kumobiliza reserve force. Ana nk'intambara ya Israel gitangira. Netanyahu yahamagara reserve force 300 inyara gutabara.
So hari ibihugu bizi gukora reserve. Noneho ibihugu byo muri Afrika byo reserve force yabo uko niba imeze. Uvuga ngo iyo umuntu abaye demobilize ahita aba reserve force. Automatically. Kandi mu bindi bihugu hani uri muri reserve force utarigeze unaba n'umusirikare. Donc reserve force ntabwo bivuga ngo ni abademobe. Hoye ibyo biba muri Afrika gusa. Kandi n'abademobe none se nimba umuntu mwirukanye wenda ko yishwe n'itabi. Iyo umuze mu bademobe unese n'umuhamagara n'ugasarya yaramwishe. Nezi umuntu muhaye retirement kubera ubukuru ko ashaje. Iyo nezi kuki umushyira mu bademobe uzongera kumukenera. Kandi ashaje. Donc ibiseke bya Afrika ko ari ibintu by'icyuka yabiraho ntago bizi management. Zelensky yavuze ati ntago nzigira ndekura ibice byanjye ngo mbishye mu maboko y'abateroriste. Donc biriya bavuga ngo Putin yafashe ngo Zelensky ngo azabireka yarahiye aravuga ati sinzigera nkora ibyo bintu kurekura ibice byacu. Icyuka IMF cyahaye Zelensky miliyoni 900 z'amadolari yo kumufasha mu ntambara ya Ukraine. Zamuhaye nk'inguzanyo cyangwa nk'inkunga for free twara. Narubwiye ngo bari abantu bafite amafaranga yakangare. Iyo wemeye kujya mu ntambara n'Abarusiya nta kintu uzigera ubura. Baraguhereza kurwana n'Abarusiya. Ubu ngubu ahubwo no ukuntu bimeze Zelensky umuperezida uzajya umuvuga nabi. Azajya araragiye. Umuhanda umwaca wabagenda. Kire kumuvuze nabi kugira ngo wamamare nk'ukuri wa Hongiriya ari kubikora. Ariko bikaba ari muri media gusa ubundi nyuma mu gikaro ukavugisha Zelensky neza. Ariko ubundi ubikoze uri seriye ntago wararaho. Nuko nguko bimeze. Birakaze. Abayobozi ba European Union barimo baradiscussinga ku bijyanye no kuroha Ukraine muri European Union. Bo dutegereze turebe ikizavamo. Ibihugu bitandatu byisize hamwe byemeza ko bigiye gushyiraho sanctions zikaze kuri Iran. Donc mu rwego rwo kwica intege. Nuvuga ngo bagushora mu ntambara bakanagushyiraho sanctions nkuko Putin bimeze. Norvège, Suède, Finlande, Iceland byabwiye Zelensky ko bimuri inyuma ko bizaguma gufasha Ukraine kugeza Putin ananiwe. Unyumvire nawe abantu ngo intambara izarangira. Olaf Scholz uyobora Ubudage na yavuze ati gufasha Zelensky ni ibintu biri very crucial. Intambara ya Zelensky ni intambara y'isi. Donc gukira kwa Zelensky no gukira kw'isi. Uriya uyoboye icyo twita foreign policy muri European Union ya propoje ko ubutaha bazahereza Zelensky miliyari 5 z'amadolari bakayamena mu gisirikare cya Ukraine. Miliyari 5 z'amadolari niko ya propoje. Macron yasabye abantu bagize EU ko bashyiraho support ya Ukraine iri endless. Ngo itarangira. So urumva rero Macron abafaransa n'Abarusiya nabo nabanzi babe. So Ukraine rero ni igihugu cyose kigezweho kiri kubaka diplomasi. Ubu ino namba Ukraine ni uko izageye igenda irangira Ukraine ba strategy kuzajyaho n'ibihugu byinshi bibisa ambassade za Ukraine. Kuba ku Ukraine igezweho bari kuri favoriza cyane. So reka ngushimire twabanye muri no espace geopolitique nshimire n'abadukurikiye. Umusanzu wanyu mu kurebagano byacu turawushima murakoze. Murakoze natwe kudukurikira kuri Rwanda Brand TV ubwo naho butaha kure ino channel yacu. Sawa.